Pwuhng ng kusunet kay sa kayo, kutsong ato lukayang way pa kunin Pohnpei, nan wiya kupur toro karyay sa kayawat, nan wasan wiya kupur, pay labalap, kolonia, Pohnpei. Ranwat Tuesday, taniyara, April issue, parang counter riya karyay sa puno. O ranwat wiya ran karyay sa kayawan, wiya kupur toro. Chailan ka kan katla mo chay, katyan ang lolo. O iban, ulian chay tiyo, katawannya yang wan paron teres, engkau ulian chay tiyo, lolo, ando tengah dah soal macam itu. Aladdin speaker. Ini masan ni, ngan magpay, warm the door. Style lolo. Pwuhng samat ko trabati labalap. Saraw manaman urusun. Suram rasong Pwuhng samat ko labalap. Sambawat o pinarlan. Pagir tagalap magin kat wasakorus ang sutrabis. Katan wangi mekoros. Pagir tagalap sabon manaman ang ginmasan ito sa mga koros kinmakit sa puwitan tuwan kupura. Kalangan nirmay samat ko labalap puwitiat kap konoti heuran kap yang tumalanti siyan sa bulma roson kelay ng sanama. At tungal kapang may niblaut na ilmay samat ko labalap. Iyat paan patulanan token vanwat pagdating mangi na pita ramas sibagan kelep sibatuwad luka sabun mar ngayon kamarain dan carawi dan pawasan na eman pit o bilket nan puat wasakan lepas tiluang sabun mar pasandi o pita ramas nor lalada ko Pwuhng sabun mar maso na ang kanawi eman pit. Itong gitsan kat talakong kiyan marahin di pukawan korosyan ranot sang tapi o yung sakit. Sabil tabi, iniran gatin pares ang git kapalakan o niyamot. Ukat kiyang git kela dan paluwarat o bilpalangan. Ay met main samat po labalap ay sabul ma lapi cawar. Para kiwalian tigit koros sakaratan yaralap at yung dong yung kan. Wilit morer Waranat kawan kalangan pemuji Jesus Christ. Tondor kalau tondor lapalan. Amin. Amen. Kalangan ng senator ko, dahil Senator Perez, pwede lolo, ando tengah tayo sa bulmatay uya kupur, kapakap, dahil katla mo tayo, ipan po na si Chief Clerk. Senator Abram, Senator Kikwabis Jr., Senator Zakartui, Senator Ricky Carr, Amen. Senator Sonsi A. Edgar, Amen. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Peteruto L. Iron, Amen. Senator Aurelia P. Juat, Senator Alfred Latorre, Senator Denny L. Label, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Senator Teswo Louis, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, Amen. Senator Magari Miguel, Senator Sheldon G. Nett, Amen. Senator Norbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Senator Taro I. Simina, Amen. Senator Francisco Simram,
Mr. Speaker. A. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan Sansal magtay sa bulman ko koro magtay ka katlan na sa bulmatay uyak pur mawak may probing ka kulian tay tiyo uya sa bulmatay sa karatan Kapwuhng malal sa karan Mexico Kapwuhng lap pang kuburan na nilap sa karan Kayponi o wawlap pang kuburan na Raksoko wawlap pang kuburan ni Shoko wawan ko sa bulmar likan ko nanalang ko nang kaniyay ko waw toro rong lapitap kay palian tiyak momot sa government national state local Pwuhng ko Kabinan Pohnpei, Honorable Joseph, Karyawan Kabinan, Honorable Movik, Pwuhng ko siyong kupong labalab, Honorable Nelson Joseph, o yang mo siyong kupong kan koros. Pasaksit itong alwaw, o Vice Speaker Abram, Lord Leader Latore, o Honorable Senator kan koros. Lang-lang sa amoro, o Loisa Serisio, so much, o lang-lang way kasambal. Kan koros, mauya uliabe, nan kalarawat. Men Pohnpei koros, nan chamber wat nan kalal maslikan kalal rakat ok tay leo pananan kuya kupurun ranwat o imen patawan tor parantat ong sablumatay floor liter makan kalway tay nan kuya kupur floor liter la tor Kailangan ng Mr. Speaker kung kubura mo na ibang patupatra tungkol sa karon ko sa manggak melil patrong pili sa pulmo mutungol misan salir melil patrong komi kapkaping ang puran sa mataylo po yung kituwang kupura kalangan tunggal Kayponi wow ang kakpatong sa pulmumisan sa liar nilang melil pang pranrail supay ti Pohnpei o saksit ay tunggal wow ang kakmelil wang kong common speaker wang ka vice speaker wang ka honorable senator kang koros melil bilman wang ka lang samurok o Loisa Serisio lang way kasampalakan koros mayangkat patuwa saksit speaker bilman batong kong melil wang kan rail koros laban-labakan melil may papali-palian executive Honorable Joseph Honorable Movik o tunggal cabinet kang koros melil bilmang wongkin Honorable Nelson Joseph songkop ng laban-laban mo Pohnpei yung associate church kang koros melil patuang kami wongki ray laban-labakan mapapali FSM government pililwang local government speaker bilmang patuang kami melil wongki ng Pohnpei koros makatapat Pohnpei patpatro maslikin Pohnpei iman patungan sa karo pura mail langgak kubura trail kapandela channel doon Karyaman. Chansal kamagit na kaway dan floor leader talang kapandela wata-wato alaltan channel wag yam hiya utukan kamagit to Avchay kapandela samlamat trail wata-wato alaltan channel kamu floor leader alangan speaker ay tungal wow sa palang patpatuto bang from speaker man sa karo kubura maom niya trail langgak crop sabay matay kalantar katiyang doon item ng V6AH walu ang siyang kaptulong kamutang kusun na to pagtanggan Karyaman. Chansal makamagit yun trailang katiyan po ng V6AH walu wag yam hiya utukan kamagitok tray katkatiyal po ng V6AH walu ang siyang katkilong kamutan ko sa netkan o resolution kan Senator Pahrek na Honorable Senator kan koros mawar tay katla mo o iban po na sa floor leader anong ko speaker man sa karo kubura maom bilmiya trail langgak crop sa wal matay kalantar katiyang po no directed to standing come to report Karyaman. wag kamagit and floor leader o wag yamiya karyaman bang kamagitok tay katkatiyal pan order of the day melad standing come to report o iban po na sa chief clerk Standing empty report, number silupki, silika kewalai, raise the kono mepit. We committed standing empty report, number silupki, raise the kwalu line, raise the kono, sang standing empty judiciary and governmental operations. Tayo ng kakatiyan ng masin na pe, ay paan po na siya sa mga chairman and chayan ko. Kailangan ko, Mr. Speaker. Una iban patuan. Kawalangan report. Dan patuan kaburoyan. Ay tungal ran mau panukubur koros. O iya tungal sakratan kadung wow pankuburan samatay kur labalap. One kong speaker, one ki vice floor. One ki yang ay the honorable members koros. Dan kombal ibatuan
kaman badawan menian kubura may memanan men badawan with a motion tayo matani tanding Commodore report na dasido bugisili sa gayo latunyal paisa bono Salamat kamugitan Chairman. Harus mo itong kamugitan masa ni o masa ni show. Pwede tak terangkat yan ang masa na ba. Umay ko pro po na sa mga kamitin chayan ko, Melel Chairman. Teres. Tuhan kami speaker. Iban karaman to kuburkan robot what ito rolong dan sama tali kuburan mo Easter o karabayu na leta entak kabur lang kamiti yay attachment gun ini pakiya to robot what kasalongela sama tayo katarubuan rano ini karata iparuan ngada mau cikin entak kabur lang kamiti ini karata amaman karoba introduction and robot what Mario. Iban tulangan dan nanten robot and committee method. Kusunat na ban kapulang tuan ban kupuramay ALP number 250-25. Nabis malar kamutan kusunat wood. Tayo ketiyan nan 26. Mr. Speaker, honorable members kan yaralap kamadan kusunod puwet niya pitulong bencongan kag abali off-sale stores nyuman net kan nagen already license and net skila sakaw arama siya kag tungal wasa kag painta Absolut tungal. Ini bernan kusunat off-sale stores. Karaban kusunat tuwa jay patulong kuigi kamji ropo tiaratam kabalagan adilaw daging tirak patosang ni off-sale store kan aray kinkak netskiyang aramas where you Pensipelela, karang raigak tungal sakawanway o uyata kapal totanan Pohnpei. Mr. Speaker ni kamadawat assign Pwuhng committee orang-orang uyang executive o anso chief of staff Pwuhng executive yay olaman Kabit sana dala. Sudahan baruan lang ako patunan report. There pilkatangan yang railgan pay mana kapanet kansi siwat. Eri niaralap executive niat baruan korong rail utung kamadanu kita gelawat. Rail business community kan look luyaw yang rail o rail bilparoto justify me routum tamar batuan nan korong-korong me routum kamatawa batuan me sedevan ireti kawal kan me awi merak batuan me ban oya revenue ban laut la kaite ki intention kusenat tuat dahil nggak mabago revenue, nggak kamarala ramaskan yung biar kawal sang ni taong isakaw o sepedala dahil gan siya to wewe pi teka how much is too much orang-orang piluyaw yang pada naiki o katayang kabotwat or tikpen arayal utung kamodang kusenatuat kangen korong-korong kay muri Pwuhng committee executive o kira drone committee kuburedan gat pacayang kamutan kusenatuat ini karta puroto LT1 lar
Eu kamamata na bilinin kasambal nan kusunaduat robot ki and koyang provision yu maban iyang manaman police kan ranggak issue citation ni ansum ruwasan kusunat ruwas air to one close ara open on it ajang mat tuan kami bil kabatayang Enggak Jerman kamokit sang kelok walau pulang kelok isyak. Rime partner robot. Kemudian pilot robot wat sansan lalam walau tu aja van open kelok walau off sale kan no close kelok isyak yang meten. Pala sang mat Tuan kami bil keberatan ke kepada yang diriisak bayuan di sampai sidi sakeu dan gak langata. Kami tu Pwuhng kilai rawat pergi kosalat buat niat parawan tawi tawi ita ansur rai samalar taigen kot tai bincang analagan rar sudah kabil Pohnpei amoyet songan kamangaikan bemiayer o apple ben motor ben merele ono bak mau anso Israel aramas sudah lemak ansowat son police force baru yer ni aramas tuwek sama teban Pwuhng eri kami di kuproyata Tempat watan kak pateng ran riawat risak payu and langatan o silisakeu and bilangatan. Aime biarlah ime paranan robot wot utak lakukan di parongan. Biarlah i robot wot me parongan tu paran kupramail kamutan kusenat wot me signer tapi suara ilasun bareu. O kami tu bercakap laut, o kabur terang wot. Sel macam ni yo, tama konongan uyang robot, sel apa ni tuan makonan. Kalangan speaker. Kalangan Chairman ng Chayan ko, mamawar ay bonus ma Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker. Muna iban padang ay tungal Chairman mga kung puring ka padang sa masanin kosong. Sekarang kapung ke penuwa me pada nindang itu ngalwala pang puro may Mr. Speaker on to medal for speaker for leader itu ngalwa choro pang puran sanalay mo Chairman Edgar Senator Miguel Lucan Couture nasa Pahrek Senator Edwin itu ngalwa medal pang puran kambagabayan ng Senator kan Koros men pada wanta dapat may Mr. Speaker bukan saja kusanad wad sudah bantu dog nan win madal nim Wagi madalnim iradi sa kaunway. Ikap ng kiyang ay Chairman mau kawid may patungan uya apoy pan pagkita pan kuburan delegation madalnim. Esok kang kalapuya uya peranwat kaya tatang sa matay pungan nen lang masin pen tatawat. May yang Israel ko mapapali ulian to way kan mamoy tata sa kaunway ran kakawid tatawat. Ay itungal iran padang itungal Chairman Muhammad Mr. Speaker kalangan Senator Carl, mamawa Senator Carl, Senator Simon. Kalangan kami baik menurut Speaker Beliang padang itungal Chairman otong committee o yang patuan legislative tatawag committee sa isang legislature national parliament. Muna iban patwa dan perlu kami memberitahu bahawa itu kan sekretaran kosong kita di wow tak petrol sa pemamnu saya kalian ini bilang masyarakat alwat dan walwat itu kalau waktu kami waktu vice speaker leader ibin wow lagi patuan wow lagi lang kosong palkannya seperti tiak wow dan Pohnpei coba legislature kita mau ada pun contohkan korus Conway o staff kan patron pera Speaker irokan me sai sel
ay tunggal chairman chain ko diba meron kay nasan pro yawi nan kapiti ari filmiyo mat-mataw poratan ang kaptin ang nasan pan report matapos sinutut na yay ekonongan miya regulation the time and that sa kawa sa Thailand may tang sa kanway nga not tuwa na tayo not pinawat na ay sa usunan pwede may wot wag tabiya may pariyak ito sa wala unat buwan ng Pohnpei at ang tatawag sa kawanway wag siyang ay sa mala hari kami lang na show kunangan niya regulation to sila na katuwa ng clock and udo po concern niya sa public safety iram may pitata clock isak and close na biyan ang posilit na mamahmat o kawitong committee ang kakitap na sa Riyaw essential menan weekend natin not kisa kaway o tumalan good market ng clock tuwe mo i-rail from Pohnpei mamotong market kan okay rail we kapkaprobo me sure what about hari sa paduang kami nila me tayo pila na wow nagi uyapan mau rin ng Pohnpei tayo si Pohnpei so po ikamila na me tayo sa pong aramasaman ng mumot kulak risok yung kapkaprobo pa sa malaran tuwali mo criminalize po kaya tutukalip yun pa yun so wawo may natkiyang impandalong kapon hari iropukat irokay may yay kami ito kasi pinasa ni patuwan irokay pit clock and Christmas o parakap imenin essential may committee diyan patuwan na biyo irame miyo kaitik not kila sa kaway magkapalim Pohnpei nang rando ko when silisok biyo liewos li risok limaw iranin aramas mawag celebrate hari ime aramas soto utrum kaitik not kila sungale puwag ko sinatin apat patuwan na tuki iwas sama kapitipin patpatuyan dahil ang kak kusunod ni duwan chairman na patuwan my speaker o ulo ko melan paliriyaw mepit pilpit tayan way at mepit ko sa bansang mo tara o na pa kung malaylay and then Pohnpei na ko sa bansang imenangkak sa isal meninduan Chairman Carla Masani the Iral delegation in Matalaniman moment witong witikan dun at kisa kaway and contribute patuwan Masani aray sa Bulmarain sa wasong kamutan ko sunod na pitay na report na natin pang iniyawi irapin parada dami pwede sa isal author ko sunod mo Chairman and JM ko pasensya friend ko rin Matalani resorto yang tuwa witikan na kid not kisa kaway ni sa-isal paitalizing po not kisa kaway irawat irayo may imenang kaksensal na committee pin nasa ni irawat ya committee patuwan to report would ranwat pusang ka patuwan yak kupuran kati ang legislature imen patuwan pagi kita ilang kawit pa na namaw meron pwede dahil sudah mengkalomatri business in Pohnpei magkita sa kaway market kan marketing sa Pohnpei okay pa aray tugal sa kaula pala wala pagkita patuwan to market o isalian sa Pohnpei dito kapropagutiro marimen liwa patuwa kay tugal chairman o drong committee o pagi kawit sang katuwat wala niyang kawit at ang committee tabag wala pa kawit ng committee committee bilpan para bilpan wawanagi o bilpan kak aleta dito tatawag na sa time sa kalalit kalangan ng call may speaker o pagsikat korot pwede ay sumaw Kalangan Senator Simon Mauer, I've been po na si Senator Mikel. Kalangan man speaker. Mawa kam kubura po yan kak palikay tungal. Wow sa karmisik. Ang samatay lanilap. Puli sa pulmamuyamoy tungal. Wow me paytay ternilang. Protonan wasan yala malam ay tungal wabang ko pramuy on the files floor
Ibarawan wow ay tungal wow toro ang local lang so. Junalay mo na sa pakik. Met wow toro la puweki ay kasampal ki biralaot limawan pasan ang kasanatan mo Pohnpei. Ano itong liroro katiyak lang pagat kasampal. Bro, ay tungal wow ang honorable kampakabayan honorable senators karos speaker. Pamatan kusanet mereport selubgriya sa kwaluitan. Pamatan kusanet kasampal melele. Ikapengkiyang sayan ko. Ito speaker ipakela sa mga langatawat po iki inalay sulakak yang patang tataki paran kuwat kamangi. Wanay paran ki sa kawan. Kayo na itungal kapeng ang kamtin sayin ko apal ban kulak. Pweki ibatawan kami leleme nan kolonia o wasakan makaroni ng kolonia retail ka ng off sale irail wow nagigulak isak close amakatay bancang nan wekan meto off sale para mas mumod laging stowat mutungal sakaw kapkabubalil gulak isak riyawe wata inchenaray enforcement eluwet ang wekan ligin matalani metatong kiseret kay ruwat i kamelele o kapingki eura me kami tikawit ni December yesak tayo o December silisak yun kumangi kag ni December yesak tayo o suto kinuya kapal ni December silisak yun wansaw merenak pa na sa kawitar karaniang pilwiyata men kawit kisinondarich kay raniyang tungale sa kaunwan pwagara kaunot pagkusun na taral nak pa na sa kawoy na nanitar parang totongki ilamalam irawat nintuan kawitin kamtiya abani silisak yun esala ba nak pa na sa kawaramas kakalian istowa kanil kulak yung close esala ba ang katropon tatok sa kawanway 3 minute kila sa kawanway absurdo ka kila lantarage kay me yang tungtungale sa kawanway na narayran parakap may inenentay kinmasani sang nan kolokiyuriyawan ni parakap lel ran mantaniyew agak niranok tagak tangseli o masani tama kiniya ikapenggemet anson waktak time for change cakonway ebelwiya men kainangi railson mamaitkan ebelwiya men kasalatakan patpanan aramas makatay banon kokose nakatay bang kalakalaw tela problem moitong o kiyong aramasan an kemarain o lalapak ento tong sa konway medibat-batu sang ni experience aman aramas poyo cakaw sudomau niyay batuan niyay cikta ari ikabengke main tamu ko sampal nan reporto kami lemah kamana o kabrian sayon kong prontak en sansal nan reporto me polis kan ban kibasang kapin reporto ang retail store kan me nan way kan me maitata sa konway ma the whole state macam kamana ko san neto ekakata super city referendum me men matalinim wiya mon constitution aman naman la Pohnpei ibatawan ansaw me when matalanim uyata kasantuwo serin patchman makamala patch yei ansaw me retin sa kaunway ari pasanong ko saneten when Pohnpei manaman lamuri itatu saw me when Pohnpei rekatalaisin matalayo puki isak ebuki puralang local governmental isak siya me patabato o yang akifikan mereka state control di rawat ari ma kawewen ka gecar
makan-apply yung Pohnpei pon. Awawagi, questionin manaman, jurisdiction, ang kusunatin state ang pasanin local government no, o local ordinance menyam ban manaman. Ikamil me lawyer ka ban, ininin kakaweway rawat pen kakanlay Pohnpei. Kaya iyo makasampal may speaker po yung kakayam sa kalay tungal kapingon sayin ko. Magteka kamanala reported, kamalala first reading, kabrela sayin ko and kak further, prong talk, o kaway ito. Po may speaker, iba tuwan taman na nansukan may natintong pot kunmuyaw, matalanim sa tumoy mo, yawin mo kung natikila tuwan pot kayo to. Ari, sa kanakan, maturist, sound mo mo itinwit ikan me, tangala, yang kas kila kan madala ni map enkak fair enkak mau main time for change patakan kak kuyawi bagi mokit bukat niat trail kalkalik karasaba momochoka tulingkan en wain matalenium ragi kita wain naranin sarawikan wain sakawan wain ari i uyagi rawat magteka kamanalawat kayo kabingkiyon chairman sayang ko kamti o prong kamtian prong chok prong kakawit ang ni wasam na niya and ma yay madalanim tawasa ew tagekan masudumita sa konway and sansal kami kusunugot pan apply ang wekan local jurisdiction kan me sa konway italali kaya sudah nane en pabat ko kusunet maawat ikabinggi wasakay mawaktak lali ap iman ni napal uniform I hope kuburan ton wen matalim bil waktak o pilihang kuburan me sakawangway kaiten en wiya me kot masakanakan wiya kason men kasalatak palwar bil wiya tubso kasampalang wiya pan momotsionan anson kamatub sarawit songkan ari enkak totok ni aramasa wewe kita tongki umarain kepun sila bebolo malelay o apali kertan payen we ayay tungal sakaratan kaway to pakpak met mang speaker iutung present to buki itay pakpakan prong patok sabal matalanin makmuraray suka kwaktak kalangan mang speaker Kalangan Senator Mikel umawarain po na sama Senator Atun. Kalangan speaker kaseng sekaratan wawakan ini dalawang kan kami vice floor honorable member kan uraikan yang pateng kain mencengaran. Oh Mr. Speaker ikapingi kami ni kami mo insito no kale tu mau kami chairman kau wewat ong tain magdahil kan pokasang klok walulay klok isip ma tagtay bang kolokol to klok walu yadi when itay concern kung time in when open tao wagi dahil karos mga yan suwat may traffic to nalit utani nanan mengsang inanan koi traffic loud yan so may sirikan mokmokit ko kolas ko dari mo i-mendalan consider magdailan po kalang lokaisak wanagis kailasang tayo na utan traffic in iral kan magmagdala tatok kola school mo will be a concern in iral kan sirikan tabilkin kak aleta si kawanway mo naray kola school Jadi, apa buka mau ikatuan tadamet, na di klokwaluo yagis nok sang kani magdai ka consider pokalang klokaisap, wanagis kailasang utan mukmukitinan so meserikan o Israel kan meban kukulang wasan totok, nagis maletakta o Israel kan isip kak enjoy sekon wain anjungan tayo te uya may waktu yung pang petropo ala melel ketropin minsan kalang Kalangan Senator Atun Mawar ayon po na sama Chairman and Chayan ko. Kalangan Speaker
Sabungi Iragan Koros me Paraparatanan Asin Ben report with Main name is to Kapsitagi Nan May Samalarko to the road service Malmangi road service mention Club 1 over the Pahrek Stojagan Boraban Walanan Wakan Rail merchandise kan borang kag netski iyo commodity meragan gitanan stoja kan segon wai dari iweo uran gutaglaw an kamudan piluot an originally kolong aban uktaksang walo pulang aisak osang aisak obenta osang aisak pulang aisak riau close Amam no ransowat aban open walo close location. Gutaglama mi ansowat udua to open awan close location tuya. Ibi batawan mai ni utaglar udan songorus tan biliang utag. Dari tamen Pohnpei tamen kagalwagang change. Bagi talingak wangi change aban septama ong aban individual. Riomo and gak so said concern miel Iran kabratong walo sanga ben chong committee o committee ni at paron trip makes sense because stowagan para batan netski ma shodo road service kapan pintangan ni stowa met stowa tangatorong ong we matindi men paron trip Legislature. Kadkadaur Pohnpei State Kaleb transition changnan rastordori kodong the main constitutional government. Yanso me samoral tosan wot Kadkadaur kamanala man fit to kuwalisyak payo o kusunat wot kogota should poliban na matirinim yeme mo ran wot kusunat wot avila wali matirinim wali Pohnpei pon kusunat wot regulate sa kunway nan Pohnpei pon tegoros mangi me constitutional government ka na iputo mo rin samaral tosan rewrite diyan transition kong nan constitutional government Pohnpei State Kaleb may transition magbabawatag ng Pohnpei Code, niliyad titilom magdahil transition niya siya samaral ko sunod kan codify lang kaya gulap may transition local government kan so ari mana kebukuran ini baruan cek referendum mo kawiyaw mo arail kawata pasan ya kaupasan na mayor kaya goros mangi mo pasan the supreme law of the land. And the supreme law of the land, the mayor, Congress, and Wagan, supersede ordinance canon. We are Madanium, instrument in them Madanium, and Anne Ranga Governmental. Up submodile report what I'll Mama Sanin and radio Monway Bagon, Panga school in rail. Madele Rancho, Panga open the Boranga young social revenue and Pohnpei State. Aram Blanco and Shuma on Kukupura. Rimi Baruan, Yasimi robot, Ibaruan and Gag Muyang Kupurgan and Katskita Kupura mile. Where Biluya awareness you on with Madeleine Nirailban. Mama Sani. Korong dahil mama sini kusina duat abali Pohnpei wat pun, anda filmnya kupura ratin. Iba doan me ita karaban me kusina duat saya koban kita Madeleine, it kan bagian susia nang council semasak setelus, masa bahan film. Kita baruan kain segala. Proyek menggila kawasan kesilibak sudah poita. Pwuhng aban perunan khusus dan toasano. So ang burang kapralang aramaskan rangga khusus ki 8 so ma rangga moida 3 so. Riang jawat
Reban Pwuhng perbatunan molong kupung. Saya kimsa gila. Ada matilim. Saya kurang uya population kuigi. Isu. Kami saya kimsa gila. Agak ini kau kiti kosena tuat bana bali Pohnpei kuigi matilim. Indame aban cirono parent tuan wegan uya pada meron and Pohnpei word. Euto way. Me try. Koros it ruang kamele robente. Irang karase bege ruk. Ruk irail try. Ragak kolokol. Aboros cagak kam. Ime kosene tuat magtaiban apalialla. Aban kagiya madel ma wong melwe matelnim. A fair, a Pwuhng, pagkag yang alala revenue what, niyar siya yang generate. Iban baruan ito wasaksit, ganta naman ang gagawin motion rojang timasin pan report. Mr. Speaker. Kailangan Mr. Speaker. Mr. Speaker. Makapurahin po na sa mga Senator Simon ang muli Senator Carl. Kailangan ng kami, man Speaker, ko sa pala ito sa Kadkadaur. Mr. Speaker, men, Kadkadaur na, tiro ko sampal na, sensal mula pa naman sa wakit na time. Ang kak sensal na napalan, ay so kapitipin. Masani pa Kadkadaur na time. Ang imen pakit, kusinad yung mat. Sensyo nga ta, dito ang kawit na, kapitipawit long na. Pelang kolokol lang nga ta. Ang kasayin mo kasawala, labang close ang isak-isak na. Sensyo nga ta. Na estomawang pumbiwan so ako sinit kung kakwag ta iramapit matalanin imenuwa pagkakitailang katinuwaw ng kuburan ngayon matalanin kaya tinuwaw ng kuburan o ikamilalim yan niyarail pipan niyang korkorong nasan sa yung rawat miya kot midang mga kumagit ay tuwal kaway ito ang wiso tuwan matalanin kasi lawan kita masak change tak toto change tingkat mau. Karya imimen patuan luau. Main macam pan komodang kusunit rumput put manicara speaker. Dan patuan luau pakunap dia. Tingkat macam tu isi speaker. Pamkubura mo na iban po na siya po na sa mga Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasabal bang kupura mo yung bang kupura kan koros. Ay tungal pati ang kupura kan na sudah mampit ko sa nadwat. Kaya sansal na madaling sudah. Hampir kawait na paduan. May pwede transition in government, pwede pasan ng kusanit. Iman kaya na nila wasama yung Mr. Speaker. Sansal na kusanit mo kusanit licensing sa kaway. Title 1 sa 106, chapter Riyaw, section of Riyaw. Pugay din ang kusanit, local option. May ewe ka kusanit napulpen sa kanway nan sa maray ay may madilim tatang kaitan po ki pasan ng kusunet makusunet wot manaman la supersede kusan din local government ito kusunet to may tata ewo local government ano ka ping kusunet di yamuman napulpen sa kanway po ki manaman nin business license pato yang ewo local government. Pero ko sanad mau yung met. Mabit ewo way pura lang ewo way ang bingo sanad. Iya itu ngaliran kapadapan may Mr. Speaker buat kupura yu dami yung magkaibang kamanala ko sanad wad ablayang Pohnpei pon. Nan ko sanad wad nan ko sanad mapali sa kanway section may paduan daw paduan local option ewo way kapasanad. Ninduan manamanin abali business license maratong alanji. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl. Chancel Mamier kamagat yu. Kailan rujung itu masih lepas standing kamu teropos hidup kesilisa kau lepas ni ada yang cekono o mia utuga. Masalah masih lepas pan pon ase. Harus mau utung kamagat tu masih ni Pwuhng masih ni show. Kamagat paita cai rujung tiar masih lepas standing kamu teropos hidup kesilisa kau lepas ni ada yang cekono harus mau utung report masih ni
Pwuhng, masan iso, kamagat paitar, o kaya supplement kita, standing committee report, silub ko silisa kayo, laban niya kaya wano ranwat. Miyatra report, Privilege, Mr. Speaker. kami Senator Carl. Langan, Mr. Speaker, bagi bantu ngaling kaya semua. Itu ngalu sa bal bangko puno mo bangko purakan koros. Itu ngal pag may patawanta nan matulen mamasen miyamon atay kadyang nasa matay session. Ay may men padawan met may Mr. Speaker. Nuwawo karak-karak men kamagid maluwaten sabulman ko kubur mau o kubur sa may kami din mo niyan kak place tanting kami do report sila buko sila sa kriyaw laban yari sa kuno nasa matay kalandaran man sang ranwat kalangan may Mr. Speaker. Ayo man. Silent place, standing committee report. Dahil kamal ma. Dahil kamal. Place standing committee report, silub ko sila sa kriyaw, laban niya kaya sa kuno, para sa matay till calendar. Karos maudrong kamaguto masa ni Yay. Oo, masa ni iso. Kamagut paitar. Pwede paitar ay man. Patrawan Thailand place standing committee report. Word report na sa Chief Clerk. Standing committee report number silibki silisa kriyola and riso kuno mapit Legislature Bill number Pohnpei sa kriyola and riso kuno ng Assembly Committee on Finance. Thailand kakatianan masa ni pa iban po na sa Chairman Carl. Langan may Mr. Speaker itu ngalu sa bal bangko puro mo bangko purakan koros. Si pata sa mga kamjin mo niyo no karak-karak kamagid maluwat talaga kuya ko puro ki standing kami do report silub gisli sa kriyaw laban yari sa kuno. Ayo man. Yan siya lang mo kamagut mamiya. Karos maudrong kamaguto masa ni Yay. Oo, masa ni iso. Kamagut paitar. Masa na ba, Chairman? Kailangan may Mr. Speaker itu ngalu sa bal bangko puro mo purakan koros. Standing kami do report silub gisli sa kriyaw laban yari sa kuno. Witan kamodang ko senat pabuki sa kriyaw laban yari sa kuno. Nakawait pa miya ong maluwat sang samadal office kasambalan public auditor. Pagkagumalwatan ka kamanatanan mo ni marakasit pan peitanan tiyan mo nuwat kuntala walitik and kakapalian ang kasambalin office wood may ang kikayan and ni right on the tongkan sansan ng karong-orong may sa makamdin mo ni pato yang kadiyang lole sa matay auditor pateng sa matay office in budget o uliapan kampan mo ni makawait sa makamdin mo ni may Mr. Speaker may nantiyan mo ni tatagwat nalil budget mo ang sa matay office kasambalin auditor kasik maban miya tala wali kadiyo maban peita ni muntiyan tatagwat anan kasambalyo mga office choror wat sabulman ki ong kayanan di right on the tongkan staff development pwede iya wabis kinsote pwede sang kayan kan pwede tatangkan marapali kinpepeyan kasandin sa matay national government o government in Wenamar ka ang uyapen tatangkan mapali atit nan sami nan karungan sa makamdin mo ni ekatirak tam kiraikan mapapali sa matay office auditor miye rail mayang patiang kayan taka school o Pohnpei kami taka melel me tataw pukat pwede o yakosan din office ako na yung melel office and kak apali
kayaan pukat nintuan tuition o pui cekan pui and bilkol lalapot ni right on the tau pukat patuan koyak pukat arut babaki tau ke kuasa coror pui arai pain apa li tepopain kayaan pukat sama kami tu kami lelem lalapotin contoh tak kesempal pukat kesempal yang sama tay government melel office kesempal wat kayaan kan merecungalen ki epil tansal nan puitan tatangkan audit kan merapali ki local government kan itu puye ke met mai Mr. Speaker sama kami din mo ni kamelele o uchum nanan wat niye o nintuan report kekepan kuburan malwat kuburmawan niye malwat dan sabul man kita report wat mepanitan kamotang ko senet papi sa kriyaw lebeniyari sa kono kalangan mai Mr. Speaker Kalangan Chairman Coral, Mietre Masan Ben Standing Come to Report, Silupkis Lisa Kriya, Libania Risa Kono. Kami Senator Edmund. Rekan terus ni kata yang komen di dalam ini kami. Simpatnya ni chairman mau ketika berarti kawewe mengenai mengenai yang saya terus ni chairman apa yang kata saya kami report. Kami katanya mau ketika kemudian yang sebelum kita report tinggi macam tu. Yemen Masalah masa ni essential kamu kecium ya terus tinggi masa ni oh sabulman kita paros mau tung kamu kita masa ni oh masa ni so kamu kita poita tertinggiar masa ni paros mau tung terus sabulman kita standing kamu teropo silup kisili sakriau lebenarnya riai sakono masa ni oh masa ni so kamu kita poita oh terus sabulman kita standing kamu teropo silup kisili sakriau lebenarnya riai sakono. Privilege my Mr. Speaker. Kami Senator Coral. Kalangan my Mr. Speaker buat ibang purang tukal niya sumau. Muway tungal wasapal bang pura mo bang pura kan koros. Tungal kapung buat buat na magcay sa pulman kiyar. Ang tatag may bang pag pura kan. Yang kakapali nasa magcay sa simen sang rangot. Mr. Speaker, ang sumau may tungalan ki imenuwa o karakara kutut pon kawit ni sa magcay rule. O withdraw kemudian pek te LR number o buku pai sekriya wala mangyari sa kuno. Chancel makamugot yung mayor betok LR number buku pai sekriya wala mangyari sa kuno. Thailand withdraw pwede yung utukan kamugot koros mo tung kamugot masa ni Pwuhng masa ni so Kamugot poita rokcai utroyer LR occupy sakriyaw lebenya riesa kono. Dahil kat ban tel calendar o ipan ponasya floor leader and kamugot kadiyan pan resolution calendar o place resolution. So dahil katiyaman ng Kamal Speaker. Ya, dahil katiyaman ng Kamal dahil Tay Kamalti patuan magtay kat tepat patupan pel kalender sabung itu ngai patuan tay patu dekat pan standing committee report masalah report pan standing committee report ay pan ponus supplementary floor leader Kalangan Speaker tinggal wow sa balang kakpat patota bang from kat kasampay what Speaker mencakarok burmaon niya kailang kakrop supplementary calendar o katiyam bang resolution calendar
Kaya man. Chancellor lang mga kawaitan floor leader, chayan cholok tiyan, pan resolution calendar, pwede amia utupan kamagutok, chay katkatyan, phone resolution calendar, kamu floor leader. Kailangan speaker tungal wawan, tutuwa speaker man, patungan yung kamagutan chay lang kak place, resolution na kupay sa kriyaw, labing lalrisok kununan sa pulmatay kalantan rangot. Kaya man. Chancellor magkamagit yung miya o miya utupak, chayan place, resolution of kupay sa kriyaw, labing lalrisok kununan. Pwede kamagit miya utupak miya, iman patungan chayan place, resolution what, pan sa pulmatay resolution calendar. Makaros place here, ay po na si Chief Clerk. Legislature resolution number FK by Catriala and Registrature proposal for resolution. Further amending legislature resolution number 111-25 to provide for the legislative acceptance and approval of additional grant for the state of Pohnpei for Mike adoption. Prayer, chayan kakatyan ang masin pa po na si floor leader Lapore. Kailangan speaker man sa kara kuburmaon, miya chay lang kak katiyang masa ni resolution of kupay sa kriyaw, labing lalrisok kununan. Kaya man. Paros mautong kamaguto, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni So, pag kamaguto po itak, chayan katyan ang masin po, kumay kupuro po na sa introducer rin, pamutahan resolution, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga wasabal, bangko puro mo yung bangko puro kan koros. Resolution of kupay sa kriyaw, labing lalrisok kununan. Kawit pa miyan intuan ruwasin kosanet chapter 2 title isa kayo makasaneti me naneutian moni resolution EU maluwad pang kamanata me ban yangaki sawaskan chorus and moni me ban patuasang maslikin sa matay government me yangaki FSM way laut kan yangaki way namar ka tansal nantian monuwad resolution memalwat kamanata puena palita takwat resolution silisak lebang yari sa kwa play kamadang resolution wat panu kitala resolution wa puen yang aki puen kala silinen riyakit 50 na wait to pan kampan prosan mau and government in America patutong sa matay government lab o tolil ditong sa matay government when kakapali programen mental health o sabis taken apple ban sa matay kamban rosan mau Mr. Speaker imen chungalen kaya sa umawo pagban purakan kupurmawan niya on kamanamantan resolution what run what pagi monuwat apali puina ni right on the tangke no with the talker apali sabis kasambal bukat upside page pagi monuwat pandin lalato kamanamantan resolution what run what my Mr. Speaker pan sa patata monuwat o bisa patata page kan right on the talker kasambal bukat Saik paduan, kay sang nanakotope, kay sang nan January. And sansal monuwat, the tiyan grandwood, again abuelto, o yang aki kamanamantan, monuwat sang Amerika nantiyan fiscal year silu, datiyan moni silu. Apniya sa moni yung mogit, agdailut kamana resolution, minduan moni ya mogit padod. Dari ya ipadawan dati medbuen kuya KAPWARESOU kamelela makasampal kuya miya kamelela mapugi resolution the legislature kamanata resolution yu ang sangan grandwood mo ayang akiyag mabukat kawit na miya ranwot so eu patuton mo ni kanyang aki eu kamanamantan resolution induan ruwasin sa matay ko sa metay dali sa chapter yaw Ani arala may Mr. Speaker, ikawid me pato nan resolution me do men kawid kan me uyamen kapatapat. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl, pagkawewe, pamawar ay ito na si Senator Simon. Kailangan ng Commerce Speaker, hospitality call, kapatid. Speaker, imen, bidiyang,
patuan tayo halutud o kumatapak pagkamiyo ito na abject ba sa isang sa Madam Chairman ng Committee on Finance. May ako namin pag-speaker. Finally, I saw myself in to talk to Women Tanong Yawi for the Kasandimer Federal Program ka Koros na ito sa Legislature pagpukatay ng katkiyang intara pagkatatok na departmental. Mga napilwiyay wa isaw ang kaskuli kitay moment program pugat. Opiate program tama kradwa pit mab kat miya summary report bakat mo progress report mo yung patron. Esta na narrative mo ta rero. Apa blika kasaleda ya client ta Pohnpei miya na mo ni what we tatoko. Kung pila na mangi yamumun federal program kan at tatong ko. Ikamalala irobukat tayo sa wasap ay sa magtetang ikot kita patit ang ewang department na bela ang public health na fit prevention at tayo timkak niya pidyo i-rire niya tayo tanging korogay pilkak alay siyang information muli merapagpagin ang general fund niya bumanatan patrong federal program kami patuto. Pero ya i kami din i-robot utang tayo na ya. Ilabalam etang uya meukut beban Indonesia usai kita di tuan tayo uya uya penaramat. Tayo lebih kaya mangi ya mumun federal program kan uya tetok nan state in Pohnpei. Ya kamau kan program bukat uya yang arah macam Pohnpei yo. Mau ini ang so berkaitan tuan director tayo semua kan program bukat. Aktai bukat kot siyang tepat tuan ng rail tempat kawucang din tuan keputusan misalnya kalau nabiyo committee health pan we oversight rail tugal oversight udah pan fokus kita buat program bukan yang memenata to program bukan kabina kota wasan nasan dan state of the state visit kabe bahasa ni me population health yai sama fokus life force isa sa yang memenira bukan tetap mau ni public health kepentingan spesial area ikapunggi utang kita dan ane sawasa iran bukan dong itu toh ikameles juga mengutak kita di melel ngoi menyang buat ya development dia ada program kan ya progress berumia yang Pohnpei hari ini betul patuan sih kalau anda Nangan media masan ben elor nembe buku paisa kriya oleh benar iso kono. Sebelum Senator Net Kalanan kami speaker. Tunggal sakaran wow patang sakaran wow kan patoyan nila. O nanwasano yala man. Kapenggi kamagitan ang sukset o kawawakan manok nay pisitik. Hari ni wow men patoan yata kamugitan lang ito masan ban. Governmental resolution wato supplement kita kagariam San makamagit yung miyayo channel tungti masan ng banal lara pagkapay sa kriyaw le banyari sa kono pagya miya utukan kamagito ipanpo na siya masular masan ng koros na utong kamagito masan ni Yay Pwuhng masan ni Show kamagit paita rok tayo tungti masan ng banal lara pagkapay sa kriyaw le banyari sa kono tayo bang katya na nusus Harus mautung kamutan resolution of kapay sa kriyaw lebih nyari sa kono kamutan ng lima palimahon. Ang chansalang way na usus matoko kamutan resolution of kapay sa kriyaw lebih nyari sa kono usus riyay sa kay o sa Pwuhng rangot kay kamanal kamutan resolution of kapay sa kriyaw lebih nyari sa The privilege speaker. kami floor leader Ang kamu speaker ay tunggal wow sa balang kakpatpatuta bang prong katuka sampal. Speaker kan kupura yang kakpatuan yung kumagitan melil wonti Chairman ng PWTC tung kamti. Membatuan yata kumagit tayo lang kakutro kamutan ko sunat pa ako silisok kuno lam na rin sa kuno sang kamting PWTC.
Chan salang mo kamagut mamiya sang floor leader koros mo utong kamaguto masani ay kuwang masani iso kamagut pa itaw tayo utroyer kamutang kusunod tapos liso kuno labnya liso kuno kamu floor leader Speaker, child kamal sabon matay wiyak puro iban po na sa floor leader la tore kailangan speaker tungalwaw sa balang kakpat-patota bang katuwat speaker man sa karo kuburmaw niya tayo lang kakrot sa balmatay kalantar o katalam ba na item ng paisok tayo yipil kalantar. Kariyaman. chan salang mo makamagut miya pagi miya utukan kamagut tayo kat po ng basic tayo kamu floor leader Kailangan speaker tungalwaw ang kakpat-patota speaker man sa karo kuburmaw niya tayo lang kak-place kumutang kusunod tapos silisa kuno labi na riyo sa kuno sa balmatay kalantar rangot. Kariyaman. Chansal magkamagut miya o karyaman pen kamagut miya pagi miya karyaman ba imen patawan tayo place stand LP number tapos lisa kuno labi na riyo sa kuno pan sa balmatay fill calendar makaros placer ay ban po na sa chief clerk Legislature Bill number PAP Kisilisa Kumanula and the Kuno Bill Pahrek pertaining to the Pohnpei Utilities Corporation Disabled Persons Discount, amending Chapter 1 of Title 34 of Pohnpei Code relative thereto, and for other purposes, on what KU. tayo nagkakatiyan ang maasin ba iban po na sa floor leader la tore Pagyaman ang kamal. ay kamal tayo kamaler kamu floor leader Alero ang nasa bulmatay uya kupuro ipan po na sa bulmatay floor leader la tore Kailangan speaker tungalwaw ang kakpat-patota speaker man patungan ito kamagut tayo lang kakatiyang maasan yung matang kusunod tapos silisa kuno labi na riyo sa kuno. Kariyaman. Kariyaman. chansal magkamagut miya o utpa miya koros mo utong kamagut to masani Ay o masani show pag kamagut to po itak tayo bang katiyan ang masani po ipan po na sa introducer and kamutan kusunod Senator Pahrek. Kailangan ko, Mr. Speaker, ang ay itong alwawan ko para mo vice floor. Kapulwawan ki board members chorus. O ibilman ba naman iya ran mo kung rail kami TV yang social media ran with. Mr. Speaker, o kat kamadawat Ewiyak kamamata turoryu. Wenggak kabatayang sabmatay kusunod na manamanlar ang Title 34 nagkiyang irailgan na mag-year sumbar wanay sa glimaw discount and cash power 10%. Mr. Speaker, and Pohnpei Ranwat Ie Tonotok Rodom Sebil Saleh Tatar Governmental Israel Lelen and Rairyu Mirail Padoan
persons living with disabilities. O Israel kawanangan paduan yang lain merananair apply disability retirement bagi pasangan tonggan sura disability friendly. Samadal kusunet saik no kitonang government and gag ensure public facility chorus accessible yang aramas na genan toro. Nagarda me toro resigner o rebellianger alle Israel pension plan social security up. Rasyuti yang antay dalang discount word pwede right side gelson bar wani sa kliman. Mr. Speaker, niya kay na halali discount word na kag pin parbaru sili ng stowakan pedlal PUC parangale right all cash power. Ang suot miyak ka na ngay mamiyayar Ligag pain point ay tungkol cash power online. Nan gobrop makayukaran na uyawan ng 2020 census. Sagatiyarak ta anan kay mamiya na nanayar sa mga government na napali. Iyaw iramat. So utut ton convention yung magdahil uya party Pwuhng. Unan niya dahil uyayar party yung convention what dahil obligated and gag uyada ko sunod and gag in line kung government obligation and personal med. Email ata matawad sa speaker. Dahil gag gats kita wakatala ko sunod na miye viral gan me angenan soror me salar tatok umutan sura rail tatok abrogag kapain ni rail cash power dan gag yang eligible yang ale 10% discount aban uya kira mau ong sab madai laramaskan na government kita rail dan gag resign o ala ni rail medical retirement pwede aray salar gag yang tatok o saan tatok ganun. Pero ibaruan me iraban mau yung met sumaw yung makara yang palitoto and from the talk taramasin po ang baywat salargag yang insan na mau ki sabis kan mamiya luplan ne pwede sumaw suga metodo niya taida speaker. Ringan paruan Pagin wow karag dahil masa ni irawat kamutawat o dahil kabralang kami tina-assign na yung rangkak porong-orong o kabro ito ang nuwatawat karya o dahil rangkak apali nuwatawat kayuran. Kailangan Mr. Speaker. Wow, Senator Perez, kami Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungkol sa bal bangko puro mo bangko purakan koros ikabung kamotang ko sa natuwat kawit kan koros mamiya mesan wasagis may paduan bagi assignment mawiyawi yang PWTC dong yung ko sunedet padpadulang iray man kaya nanturor o kasantikan matagtarin kamban rosan mo ban wiya wen ka katete me Israel aramas ka sambal pukat sabul man ketungalan kaya nanturor ite wasam kamera nama PWTC pampu kuaki kuaki discount dia magmagit PUC sudah paduan tahu asal paduan medical retire wiyat disability juga sudah paduan nang kamu tangguh senat wada abu kamera lama ira kasempal yu pun introducer kasaleta kalau orang abang wiyawi kamera lama utan ututin tatawag na utut ton kawitin kamitin kambang rosan mau pukam sansan lang kamutang ko sa nagwad dapat pato kambang rosan mau
Speaker. Ikabang kawin mamaya man Mr. Speaker o karongan nay kawin kan mamaya April yang aki ba kay masay santinang ko sa nato tay kaborobor ko ma ito nga chairman mo ba na paliyang floor amendment po yang aga consideration in right mo medical retire na director tiara tamar yang disability harapan yang itu pun ay tungal iran ka dapat man speaker kalangan po biya tungal ang kaya sumo. Speaker. Kalangan Chairman Carl, makupurin po na si Senator Simon. Kalangan mo kawin mga speaker. Kosa pala ituwal sa kartaniwa. Speaker, ay ituwal iroriyaw. Kayo, ibang kasalita ituwal itutong kupupurat at matataw mo diya. Nasa-isal na matang kasalita tapos sa pulong. Declaration puno. Iro kayo ipaduan me miyayer positioned yung kapalit discount on rights in license. Manila positioned to may pantak apoy po rawat na kakyal nito berlali. Iro Koreaw nintuan nasa ng chairman and introducer ito kayo rail kan retire soldan. May paduan stroke ko siya na naman milestone ko yung may ulit ko siya na sa'yo ang disability niya may sure may tuwalagi kapali rongoro hindi komedi yatan truck rabila nanet truck sa sure tuwa mo niya sure may samparisak sama silisok sama Down syndrome padpodo di rail tuwalim kan isang isiri buko me mau kas-kas to azokoros papan wonon kas-kas to imen comedy and kat truck na sang isiri buko yamo mun atay ban at sang isiri buko area disability area may inen therapy po lablapan na suot memen problem kita ikot-kot la physical disability damage size songon iratikan mautan apalong sa pamatain anani saman ng kaktitak every time take time even irapuko kami di embrika truck di araitan truck kabot ang kusinat mo ipilmen kapatayang royal speaker nan kabot ang kusinat ng paliriyaw line isok padpaduwa may pamilya talan limaw yung tananana and church even kami di embrika truck na ananin niya fee impose on Israel kan may disability. Essential may niya aral kapal, or may Israel kalibre sa pulman bidat yung alam niya. Dami rin pila nanin impress on Europe Kadori. Dami may patruwano, Israel kan may disable up sa retirement, ikamela na mamaw, todo kayo lang. Iben rembil ka, report ko do, ayat mo isirikan may patpudodiyum tuwalagi disability. Panay po eligible rebuta kaya qualify on discount pukat pwede sirbugo tuwalagi disability. Ira pukat imen rangkak truck committee o kaway tulong. Kaya lang kak apali din disability dia totok kaya din ko ang Israel kan me tuwanay wato kayo sawot o tami sa isan di nasan panirawat kami yun at ito alam ni magtaiban magaling disability and that apali population chorus pabigat disability list public health nakakatarudog tayo list to iray sa rikan tapos man suka lagi special health care needs magkakautita dahil magkakatatawag ayun pag kami consider the truck na kamugat yarpan truck Kalangan ka mo dito, Speaker. Kalangan, mamawa Senator Simon, makupurin po ng sama Senator Mikel. Kalangan, Speaker, ay tungal sa karanwaw sa paan ko promoy, puligi, vice floor, kumpakapayan or full senators, karus, o pilwaw, ang way pa kon, makarakarong ay patapatuan, magalang alaman, ranwit. Speaker, matamataw, ang ko sa network mamaw, pagi, and sawa sa anan choror. Abay tungal kaway tuma akakchoin committee magtebang kaprela. Pagit kara pa mang speaker.
Kamtinel pan tatok apol pan rusan mau. Cawasapan relkan manan turur. Songkan meban kasalita meran ke anan turur. Kamtin public works pan tatok anano kaken PUC. Hotel to open Pohnpei me out ke me kot me pan suwetong PUC. Pagkanan ko sa network patulang lel aramas me ke lel tolu la loteng pilka kaca yang aletis kau. Musangan kawit toto. Atau kalau palang pana po aramas man me lel sampar me kasantia senior citizen me air cawas and discount makosunet kasanet yari. Moin magtaiban mamasa ni speaker abang reyap iman pagkima ekak kami tika barabat. Pagi rob na yan kakuya uya banta takwot. Wamapung tame Senator Simon Kawewe. Miya sirime miminani mas dependent. Absuryo ka katan gila cash power te songkan. Armas melalakong. Ari iman pagi uya ta kamakiteo engkak Talangkak percuma tu macam apa kamanalan watawat kayu, o kobralang kamtin PWTC, o kamtin roson mau ni uke pano uyar prop puen Pahrek ong anak-anakan korosme cancel. Uyagi pakpak human speaker. Kalangan mo na ibahan po na sa kamaguto, Senator Carl, kamkulagol. Kailangan may speaker itu ngal wasapal bangku poromuyo bangku porokan koros. Ipatian kuporokan may kawin namiyasang kamlo kabayan ng Senator Mika. Wasakis may kasang walki. Kawin kan mamiya government pukaki. Pwede kayo yung party yang kasantin UN, kasantin national government. Nantatawag magtayba na pali may isang rawot, kasantin yung magtayba ang kamanata. Isme ba ang pukaki, PUC. Kahit ng government. Ari, kailan kupukupura PUC nantatawag pukat. PUC ni Area Public Corporation and men Pohnpei Koros all these mga rasang private corporation men Pohnpei Koros tinggal yang disabun manggis share dari kupur mau bukat legislature sabun mangki PUC memang son mabang miyak kapal kaya lang kupura wasaw nang tatawagan karong-karongan magkaibangkat yang lahat ni Kokotan PUC napali sa apis kan pupukaki lialo pil di uyapan business kaya na uyapan government ar kupurma magtay sa bunman ki nang tatawagan karong-karongan yang aga kawit wat nimun will par one monument discount what uyata and pagkatotong legislature and sansal ma corporation yu ma banguya tatak yu ma katikala mon ma kan uya regita ak corporation na banguya lulu watal ma ye government na butan pukagi tatak pukat ak thailand pukagi ai to pagi sabi sa pato ye sam PUC na pali ananin government wo government dan kakubukubure ni moneo tian money one money me uya discount ta engka ka bol to government dan kakapali yang PUC ired me menu ya giran kepada patnan karong-karong kasamban pan kalangan man gusto Kalangan, Senator Carl, men patuan Thailand kombal malip na siya. Patuan Thailand
Try kumaltik try katkut nan masan kamutan kosun net pap ki silisa kuno lebenya riasa kuno miata masan komunis senator mikir Kalangan may speaker ay tungol sa karanwaw sa pal. Panggo bramui puligi vice floor. Kumbaka bayan honorable senators kan. Uwi po kun. May speaker. Pagi ko sanat kasambaliumet po pitatanan. Tururo naur. Kapatayang Chocho Kak. Ay manuyata mo siya niyo, talang kak. Katla kamananan lungatot kayo o assigned committee and PWTC o health and rob ni kanina yung kasapaltong legislature. Chan salama magkamagut humia romia utupan kamaguto koros mautum kamaguto masani uwang masani so kamagut paitar kamaguto kailan kamanatan watawat kayo assign lang kamitin PWTC o kamitin Rosal Mau. Koros mautung kailan kamanata kamutan ko sa natwat watawat kayo o assign lang join committee in PWTC o health masani uwang masani so kamagat paitar o tayo sa bulman kita kamutan ko sa natwat watawat kayo o panasign langer kamiti kapadapatan PWTC health. With the privilege, Speaker. Floor leader. Kalangan kami speaker ay tunggal sa balang kakpat-patota bang perangkat tuat. Speaker man sa karak kuburmaon niya. Sa ilang kak place kung matang ko sunit tahap kasi lisak tayo labi lang riusok kuno na sa bulmatay kalantan rao. Speaker. Pagka kabrayan yan ang pen kamatang ko sunit. Tahap kasi lisak tayo labi lang riusok kuno. Oros maudrong kamaguto masa ni uwang masa ni so kamagut paitar Chai placer kamutan ko sunod pa pisilisak payo labi niya riyasak kuno. Chai placer ay panpona sa chief clerk. Legislature Bill number Babki, Silisa Pipeline, Raisa Kwano, Bill for an Act, amending Chapter 9 of Title 26 of the Pohnpei Code relating to aquaculture and for other purposes. Kung niwatawat kayo. Kailang kakatyanan masan bi panpona sa floor leader la toro. Kalangan kami speaker tunggal sa balang kakpat-patota. Speaker man sa karak promal sa ilang kakatyang masani kung matang ko sunit tahap kasi lisak tayo labi lang riusok kuno. Tansal magkamagut miyayer o utpan kamagut miya koros maudrong kamaguto masa ni uwang masa ni so pag kamagut ya paita tayo bang katyanan masan bi panpona sa chairman and RFP. Kalangan ng from yung honorable speaker mo na ibang pacho imen pagin karkara kay sigaran kay po ni wow kaping yan kakachapacheng sapol mumiyo masan sa lerkan ay singol wabang from yung honorable speaker on the honorable vice speaker honorable floor leader honorable senators kanu koros miyang pachong yung kupurin na isang honorable speaker menchengye singol kaping on honorable floor leader po masin ben Jalan kecil nan masen be nyer o kubura po yang kagan wulian sebelum mukam tin RNT o orala pe kamu tang ko senet tapi sigi sak payo le benyal ri sa kono yorala honorable speaker kau kawit wasagan macay bang kagan mutual nan set aku burmawan miye wen kagan ngolen di watawat kayo o kuburbur lang sebelum kami tinarenti pag kawait kan bako na yung anak-anak pe yang kuburkan an kagan paceng ani ora la honorable speaker kamu matang ko sen metwo chen kagan cungolen ko kubur mo awong watawat kayo o kuburbur lang sebelum kami tinarenti Tansal memir kamagut miye o miye utpan kamaguto. Kamu ni bang kamagut chairman. Ocean pertung masin ben kamagut memie dan lutung masin pe koros mautung kamagut masan ni uang masan iso kamagut paitar dan lutung masin pe koros mautung kamutan ko sunod pa pisilisak payo labi niya riyasak kuno dan kamanatan watawat kayo masan ni uang masan iso kamagut paitar o tayo sa bulman kitar kamutan ko sunod watawat kayo o bang kaprolang kami tin RNT perangkak report mon kerja o konsekan watawat. Chief.
Floor leader. Men chiban kata pil me patunang kalender. Dahil kamalma. Dahil sa baler. Dahil sa baler, Chief. Legislature Bill number Riyabkul Mesa Klein Reisek Mau Legislature Draft 1. A bill for an act further amending Title 66 of Pohnpei Code relating to the alcoholic beverages and for other purposes. Only what KU. Dahil ang kakatiyan ang masa na ba ibang phone sa chairman and chair ko. Kalahan ko, Mr. Speaker, ito ang wag. Iban kita motion yung ay nagbatawan kira kay Pwuhng kak sanjalang Kadkadaur. Dahil ramas tegin yata siya po. Piluwat withdrawer September 5 yabit 5 walar na watawat kayo. Ima kartay bang yata motion jalan kak mahasani rawat o repression kan and kak patulong tuan mo ko na kalangan Mr. Speaker. Yaman. Chan salamat ko magtiw dahil ang kakatiyan ang masa na ba kamutan ko sa netriyap kilometer klebnyar isak 5 LT1 koros mahutong ko magito masa ni A. Oo, masa ni show kamagit po ita miya masa na ba? Yan Mr. Speaker. Kamu chairman chair ko. Dan kalender di paruan tarkila boleh di sabmada ita sabul man kita roboto. Abutan ang kalender tama ban paruan second and final reading. Boleh kinan journal in September 5 boleh kita 5 piluat withdrawer o relation ang kalender o pilalayar kamanaman kayo. Sang negara bel ban paruan ita motion jain kak kabundala piluat o ngayon sumur. Salamat Mr. Speaker. Yaman. Chan salamat kawaitan chairman and chair ko kamutan ko sa netriyap kilometer klebnyar isak 1 LT1 ang kapandalang nan kuya ko pur choror modern ranwat. Chan sal kawait mamiya tama place nan calendar so the Pahrek yan journal on kak may yang melel senator kan and kak melel chief clerk and kak ang kapungala tama siyan sal nan calendar. Paros mautong kamagito masa ni A. Pwuhng masa ni so kamagit paitar dahil kapantalar kamutan ko sa netriyap kilometer klebnyar isak 5 LT1 ong kuya ko puron modern ranwat. Piyate kamutan ko sa Legislature Bill number Pohnpei sa Criolla and Legislature Legislature Draft 1 a bill for an act amending Bill number 11-77-25 the comprehensive budget act for fiscal year 2026 and for other purposes. Only what KU. Kailangan dahil ang kakatiyan ang masa na ba ibang phone sa chairman and finance Senator Cor. Kailangan may Mr. Speaker, muna ibang pleo para sa makabdi muni, pagkubura yung kaya bali sa karan wawang kubura mo yung bang kuburakan koros. May Mr. Speaker, nawawo karakarak, kamagan malwat kailan ka kuya kubura kiyang watawat kayo, kamadang ko sa nagtapuwi sa kriyaw, labanyari sa kuna waltiwan. Yaman. Karos mautong kamagito masa ni A. Pwuhng masa ni so kamagit paita miya masa na ba? Kamuy chairman Cor. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa pal, bang kubura mo yung bang kuburakan koros. Ipiliw pa ata sa mga medyo mo na may Mr. Speaker, melel kapang kubura mawan malwat. Ang kama naman na standing kama to report silip sa kriyaw, labanyari sa kuno, may itan kamandang ko sa net. Papuki sa kriyaw, labanyari sa kuno, ninduan kawait na miya, wan muni yuwan kak katorol na, sang nan muni mamalwat kamanayang nga ofisin auditor.
and kakapwali kayan the staff development and the right on the dog and office kasambal wat oni answer wat mon wat and kakapwali mami prior year staff development expense the tuition kan near alayer kayan o kay musagla may Mrs. Speaker mon wat mamalwat pan kubureta and kakuya manaman law tatokla seduman yang musagla ni imuntian moni bagin miyanan question na din Pahrek kan ani alam may Mrs. Speaker ikawid na miyanan kamandang ko sa what kalangan Speaker. Kalangan Chairman Mamawar po na sa mga Senator Pahrek. Salam, Mr. Speaker. Well, padawan data ito ang lutut with the office me independence match or Vincenzen and Kawasan. Kaya na kaya sa mga kawit after kachagala budget me propose. Ito malwat supplement. Ang garabe man patong ito motion no jangti masin ban Kriyaman madawat Usala palilang madawat kayo. Tansal kamagut mamiyayer channel chungte masan pe koros mo utum kamaguto masan yei Pwuhng masan iso kamagut paita tayo chungtiyer masan be koros mo utum kamotang ko sunnet Pap ki isok riyaw labanyar riyaw isok wano masan LT1 masan yei Pwuhng masan iso kamagut paita rupchay kamanatar kamotang ko sunnet wat nuwatawat kayo Miya ito kamutang ko sunnet pan Phil Calendar maslara bang po sa floor leader. Kalangan ng speaker ay tumalwaw sa banin patpatuto bang pramay speaker man sakuro kubur maon yo tay lenggak kay rele sa bulma tayo yung kuburin ranwo to purang sa pali wasak sit lakap lakisak. Kriyaman Amone ban po na sa kamagutok may kupuro po na sa Mamiya Pakair sang Senator kan Melel Chairman kan. Kami Chairman ko. kalangan may Mrs. Speaker ito nga luwa sa bal bang kupurumiyo bang kupurakan ni men pata sa mga kamagin mo niyo luka kupurakan paros ang karong may kamelele mautana kasampal kami diban kadiyang patoyang lalalakap kulak tuwaw nan peren meeting ng PEO apan yang aki kawit kan meban miya sang PUC Petrocor o sa Matay National Government kau napatakan makunangan miya kung kasipin kusutan po ng fuel magdiyar sampa o Pohnpei pansyon lakampali kawit kan maban miya kailan ka kawit atatche melel moni ng government kakapalwad po niya sa mapuinan fuel pan patota ante kamatagiyang Israel men Pohnpei ka na sa maraban patawan cash power ang sa maraban patawan cash nuwasan cash kan may laliray so much o susit kan karong na word may Mr. Speaker men nuwa karak lukay ang kupul karos kaya din sa mga kamitin mo ni ay may Mr. Speaker kalangan San Salamo Pakair San Chairman and Finance Mr. Pakair San Chairman kan Chairman Net ay ito nga luwa sa bal, Mr. Speaker. Sa mo may committee ang rason mahaban patoyan na naray ito nga karong-arong lakap lagi walip when kairala kangin karong-arong kan meto kay kamatan ko sunat may assign yung sa mo committee ang rason may bid pension plan. San Salamo Pakair San Chairman Net kulaki walip sa bulmo mahil meeting o kawang uyawiyang member kan korupsi patya miyete Pakair San Chairman kan masalah ban po na sa kamagit mamiya Thailand rujungiti iya puro sa balban na lakap sa paros mautung kamagito masaniyay Pwuhng masaniso kamagit paitar o kalangan Honorable Senator Kokoros sa bulmatay uya kupur erer kanmo to kan sa balban na lakap sa